Khoblei Syajangu, I Rangba Snong, I Ba Wardri, I Ba Penyat, yang digejalang kecungi yang ngamit, nak benta kajing pensai pait ba, hak bedai bat kenika by election kaban salong hak live voterik jong ni ubenai. Kerpang ai khoblei api rengkat bat ke kompetisi nong barok kawai ba pila ailat yang I ban pelong ia kani kecing elang. Kerpang ru ngai khoblei ia ka managing committee jong kani ke school balang presbyterian ki balasya ngau bahai yang I bangin pelong ia kani ke public meeting hapo kani ke compound jong kani ke school. Kerpang ru ia u kandidat jong I menteri bla ia don lang ane ki reurang ba na kaliang ki kentei ki lokme I don ni lavinia I ladep ajing keren mene dengan kwa asu banjer keteng namar kami ka por kalaya state ni apan penuai ya kami ting kecungi lakum nuru nyo baji te kerpang ai kublei ya piki pajba nong snong jong kanega snong mau kriya barok kawai kanega snong gabas ngau de tha bah tenrei pia syong bait mlon ban sngap ya kajing penisai jong ina kaliang joka parti kublei syahjarmu pangangai scam da kajing sya skor jong pi kajing pensai jong I pinmi na kanega jaka rengkat bat kemensim kabas scam menai rangba snong maria pli ya kajing elang jad bangabat ya kapeludi ila keli jingmut syapang kanega footpath tengah batsi banjuba yo syabe snong bat kata kalau berapa sedang bayi ngada tu pi ngila ai sanction ngila de kot tender barla ai work order nadu nang tai na PHC ka bangi ong ka pomlum hadu halat maureng ha ka bangin pendep no ia ka de footpath kenang bakin suk ki pai ba nok song snong kata ka de kebenengkong ka ba arpat ngan syutu syu ya pi ka don ka ne ka jing ut amar kani ke school lang ni kani ka kenro kani ka tai ngani tu pi ya kata ru ngila de pa sya Delhi bangin yo sanction ya kaban penbit penbiang penitenat ya kani ka jaka parok kawai kata habangawan banjer kerteng le naban ya tu kata kolong jad birang basnong penpau kaba arpa mdei mangawan hang ni ban penbit election da ka footpath himdei baskutu paklai kata te ki pajba nong snong ba I kasnong mau kriya kade ka wei ni ki snong ga papau ba ban ngatip ha ki ba snong hang ni ki nong snong dei ki ba start ki ba nang ki ba sempang kane ka area jong pi klalong hikum ka sub urban klalong hikum ka Shillong kum kane ka Nongse kum kate ka Umlengka te nakata ka daw ngin na mi krentan ngin syu ai bei tang ya kimat jong ke jing ekren te tang ka we ka bangabot ban ong epi ka nongrim jongi na kaliang ka parti NPP ba pintip kalong ba mangi mentangi don arpo arngut ki MLA bat ka ordar ka bingi ai na kaliang ka parti kalong ba uwei MLA jong ka NPP udai ban ya trei rengkat bat ki borsnong ki bortau ki kompetisnong ki seng long keme ki seng samla kata kadai kan nongrim jong ka parti NPP bat ngada skau khan ngada sosong bah ngada tupi ngakersan rat ba I ba amat u MLA na po nong stoin hakatu ka por ngimpatip job na ren tang kawai ka bangas ngau tenat nga I ka mense mi ba makmilan namar badai ulengdo jong kahima ngalngot pi baar beta poesi u menteri bla uneru dai nok sejar hima te kine kide ke arngut ngagai scam lada pi pai ma nang song hang ne mau kriya pi menjur lang pa ya ki hang te assembly mdei tang assembly hado ka kamra has sekretariat kan mau bahayo pisuk bakla kejing sna andai dah assembly
Sekap paham mo yo ya suluk beglas. Ngi say ong tongin pa i ke male bagin le tau anya assembly Ka anyi tau na sekretariat. Ngira pada assembly bagin ya tir ngin ya tainia kanu kabadai bat kanu kabalai. Hendai ban tau tau ke surga. Kita bersekutu baik kata. Tengah akwa yakini ke arut kinong sensar hima. Ubamak ulong chairman ngibu hukum chairman jong kalau commission. Kadno layarap nagamta ki dis council piong ke Karo Hills, ke Khasi Hills, ke Janti Hills dis council lengba kalau commission. Penjawab yo menteri belah. Ba urungin bo ba ulong unong sendur ban penklan yaki hima. Lada piong kahima nong spung, piong kahima mau pelang, tehangnya mau kriak kahima yu. Kahima melim, baun penklan. Bun baki baong ba, dia ngai bahai kejadian benriu. Tang ban nikren sepangka riti kedustur sepangka hima, bun gibom tip. Kena kajuk mentah ni mentip. Kae kam ka bekile naduk kinong sejar senong. Kinong sejar rai. Kinong sejar hima. Ngawong pingilong kum ne kumingilong dai lembah jongki. Dai lembah ka jongki ngilong kum ne kumingilong. Bat nakaliang jongi ka parti ngi kwa banang penklan susu. Ya kidis council ngi kwa ban penklan susu. Ya kinong senyar hima bekinong senyar senong ngi kwa ban penklan susu. Da kajingnya trelang jongi rengkat. Bat kilai teli kidis council. Kabaa. Haki dikisgi bayakan bahas election. Lepas ngau nak kidong keren barok. Ki keno ki breu bakata ka NPP ka de ka Semakaru. Tengam ngam sutu abang Semakaru tip nae kata. Tip de na Bangladesh, tip de na Delhi, tip de na Calcutta, tip de na Guwahati. Ki omana sngau smanong way bah. Sngau smadakar bah kata ka NPP. Na kadang-kadang kiong sengau bahawat kersian you kandidate yung NPP. Harga sikuak banyak tu ya pita kawai. Ya ka NPP la suit la sure. La penlong la penman. Nang ne nambai galaya. Ulit PA sama uday u presiden u banengkong. Padahadin kajing yap no jong u. Ukonrat sama de u presiden u baar. Nang ne nakasi jantia jongi. Ngadai u national vice president u manengkong. Bat de mangi u ba peniaj ke parti. Ndai ba peniaj ke wepat. Bat kabangakwa ban pentip ya ki pajba joka mau kriya. Ka burom ka bakraw hajar kat kendai. Ka election commission na kejitrestom mengi. Mentang ilakiw ka kerdan banong ka national party. Mentang ilapoy sa ka kerdan national party. Kaway ka de ka kongres, kabaar ka de ka BJP, kabaporok itipad ba? Bat hang ne meklaya jongi kabalay ka de ka NPP. Bat kanong rim jo ka parti NPP katung ka constitution ka bitaw. Kalong bangin yada, yaki ritpaj, yaki reulum, ki bangi ong, ki tribal. Kata ka de kanong rim jongi. Habang ong ka nong rim jongi banyada, yaki ne, ki ritpaj, ki reulum, ki tribal. Om syu tang hamegalaya. Om syu tang ha North Eastern State. Henry hakari India barok kaway.
nangno pinyo kum kata ka parti hakabau presiden ru uday nang ne na begalaya u vice president ru uday nang ne na begalaya hakawe ni kijilang ngakot ya ka kongres ka khot lut ya borok ki parti rulum ngong to se benta ka genti ai pek no banjob UNPP borok lai teli ngin pen pau syakar India ngin pen pau syakar North Eastern State jongi ban nengkong nalayeng ngiklan ban ayu ban ri ban yada Badru ban Syakri Yaka hok tenrai Jong kiripat Tina kata-kata kapndei ban ong ke parti basmadhar Ngingi don kono ko jing ngan yo thu ya pi sitang sinyaru u konrat ban nga ngilai but ngai snei kini ki perlok ki bagi ong national party badon ki presiden rangba joki hantai Delhi bam por sitayo lut ke by flight lut ke by bam ke by di ke bam lo keren ngai mangipat balalong ke parti reulo ngan ong be ke parti reulo balai geli ong parti reulo na mangi dei ki tribal mangi ke parti reulo u presiden u vice president ki dong kit kam ngi na kalian ke parti ngisim ya karai ke beskat balakum no kumno ngin warra no ya kajing soto jengmut barro ngin weng no iya kini kijing atatin baro hakabedei bat upot usam kata kadei kabang ngingi rai rangba nakaliang ga parti bat kumjuru nakaliang jong ka MDA government don ki ki parti kongres bepli ki kenok yang na syuan penbe election Kiong nau presto nu bahek tangan dia. Ngang ong kam lele bila ban ong bagi hek tangan dia. Mereka wei ka mengagwa ban persai kemat jong pi ka Singapura. Ladau menteri pula urem ne ujok. Ngrei ya ki isu jongi kepada ka yap ka im jong ke jela. Nginem dia hadu bengindayo. Kata ka de kenong rim jongi na kaliang ka parti NPP ndai bengiwan hang de ban penbit ya ki pajba nong song snong jong kamau plang konstituensi dengan kerpat rit na kata-kata ya pi barok sengau bahasa ailem ya ka jingkersan berklan ka keti ka kejat jongi kum kinong yalam ka NPP kenang ba mentangi don arpo arngut ke meli lagi job kini lai teli ka mengipoi arpo sangut bat ka khubor kan long ka bakhlan bha la de pipai syate syapok rito pitan hantar mas ngobon ong ki pajba nong tembut mentang tinga trai pilaya sutu namar kini kita ki isu ka yap ka i makmat nga ngayo tu ya pi ko tingjian te hayo molong kanu posnem nga don na kesorka na do aja lai hadu aja kanyo hadu bau drop u doktor mukul mjudon kanu kono kejing keren jongi sapang kate ka tem motor mjudon ngetu bangadon na kesorka la ngamdon na kesorka ngamnut banyotu ngidai kinong yalam tang matang justang man saham jembang kata subjek kipen keledong rengang ong pi ngakular hakmat jong ki pajpa nong tebut jong kan ka mau kriya konstitusi ngikwa ya kan ke isu balakum no kumno ngin penkut no kenang ban suk ban sain kinong rep kinong leyo kinong lehat bat kan song sengan kan song suk kate ke jaka bat kari ke jaj benriu jongi parok kowe kata ka bangakwa ban ong akmat jongpi ngayen akmat jongpi akan ke jambit nak kadau ban kerpat da ka basngau rede sngau bah yarap nak benta ka parti NPP ban nganut ban penboru de nakawai kadau
kum malaong u kandidat jungi menteri belak meneh ngiyalong MDC lang bat nga nadu u arajar saw ngalayo i ngelak tirlut ya kajing im ya kajing man jong une u kandidat jungi pemerintah ubreu bakup silong renyeng da kajing sengaurit pimpat mat hadin ke arterik jong ni ubenai ubenai katwei but ande pimat hidnum babe kala ngai yakini ke arwot ngatrangi namla arban ong kumnu but kam deiru kam ram jongi bengi ya teu bengi dia wo ane ngakren jaj bangalaya tre kam lang but menteri bla naduk arejar saw nakrakadaw nga nut ban penslur une bukli yo piong unang menteri bisnes unang bagi football ru bukli unang andre ban le chayi ki baduk ki basuk habajia ka snausi habajia ka jikmen bukli da imet sudau le ban kerku ban kerdok ban kit bok kit ruyang ngatrai hakalong breu man breu jongi ki kasih kara kata de kebedon kam tam ban ya kaksiar bat karuparu ngatrai de kata dengan kerpat ya bisa si senpat ai ke jingkersan ka bepura ya menteri bla jongi sa si senpat ba un simti ya kadega kam ka badangsa ngin pendet ya kikam menangi wan sate support han nong spung si bon ba kijing duna kikam dengan ngau ngi election ngim kular ngatip akade ke snong don kowe ke snong lu ka ba ngatrai ki ong nado masadu metampu surok ka sulong na kai ke don ni mat mo rama snong tenenga ong ngam ong kumdu ka bang mut ban ong ipi kalong tangkawe jet ya u kandidat jongni baun long uksiang bunuan hangte sekretariat untit ya jingkang jo chief minister ya ka jingkang deputy chief minister berkunjuk ki jongi bamak ucaman jong ka law commission bat ki wei ngidor rengkar ai bumun menteri bela ulong kun khaddu ujongi ngin pelong ya u kun khaddu ujongi hablalong kun khaddu mo pi pilas utu ngin pentikna bapin nem babi hadin jong ka arterik uneu benai bakat wei ngangit scam bakam mau plang konstitusi kan nang put po eubi nang ne sakmat ban nga kermen scam ngin yo i ya ka jingkela ya ka dur kadar jong ka konstitusi barok ka wei ka bapau nam hapok jela mikla jongi koble yepi siajan